UMLA Kamausin Ramba HM Shangpliang Uloong ba kajing klat hadu ringut kibriu na kajing kala kali hathiet ding kabare kasnong bahab hapo Kamausin Ram constituency kare kajing ja kabaktang tam. Habakran bagilat pathai khubor uba Shangpliang ukun turu ikibor ai jing rab bakin persang borba banwat se kwe kalong kemi kaba kimpat lap hadu mentah. Nadap da kajing susi bangan yo sngo ya kani ka khubor baja kala ha kani ka surok kabade bele chatit dia ha kaba ngriu mut kibrio kibasa hatit ding kila do ya kajing imjuki kadai sha ka khubor kaba bersusi adu kata ta bersuk thang ya musim jongan marba kini kibrio kiba khlat kidero kibrio kiba ngai itu itau hai ki bat ngapha ya kajing solem na kadang jonga ya kayeng kesem jongki ya ki bahing bahasem jongki paro bakum hakani kapor bawan ulo badum baka ya kayeng kesem kajing im jongki bahing hasem dongin ya doai ublei ba un ai ya kabor baki kila bikin pediang ya kat kum kani kajing dia kapasusi susu kalong ba iwe ilong kami bahap nakan ni kali hadu mentah kimpat lam ya kami cungi ngadang yo bangan budin na usi jong ka police station jong Sunram bawang kajing wat bat kajing yet ya ini long kami kadang yan andre kapentut kamariang kapentut kabeneng uslam bat kumju ba ki SDRF team ki balej baniram banwat ya kini kimet kishem jinge hadu katata namar karyat kalong kabajliwa tenginge ba ublei uniram banginyo banlap no ya kamet jong ini ilong kami ban ngindum yo pan pendep buram kado ya kamet jong long kami ro kunjung na kentu ya ki nong song snong jong ka tiding ya ki bahiyeng bahasem jong kini ki brio baro ba kinlong ki ba scam jingmut kinlong ki ba yom sem no blei bangin pediang ya kum kani ka jingjia ka songsi na kleng jonga sai sien apa ya kajing solem ya kini yeng jong kibaro ha ka jo por na kanturu ya kibor sarkar khamtam ya ka PWD bakin kampen kloy no ban pendat ya kan ke surok kabadai ban le na tiding jamo sunram kene ke surok layo ya ka sanction hapo ka PMGSY ka khamsuki ka komtre namar ba kidon kidau ba ka jaka lu kam ai lat ba yaki nongtre bikin yo ban pendep kam kloy di nomor kata akan tu ba kibor sarkar ki badon apo ki department kong ke PWD kinya budin banyo pan pendap kam kloy ya kan surau